Dem baş temaşavan xwe ji bernameya mijara ku mêvanek vê carê em ê berê xwe bidin îdirê herema ser hevê wekî zanin demekdirê jî li girtîgehan zext û zordarî işkence zêde ye, tecrît zêde ye. Li dijî van tecrîtan li gelek girtîgehan çalakiyên gireva birçîbûnê dest pê kirin. Li girtîgehan girtiyên siyasî li ber xwe dijî vê işkenceyê çed rojberê heyetek angoşandeyek hat ava kirin. Di pêşengiya Partiya Demokratîk a Gelan HDP, ÖHD û İHAD'de ku di nav di parêzer jî henin heyetek hat ava kirin. Ev heyet ango şande doçû li Îdirê û Patmosê hevdîtên kirin û piştre jî li barê wan hevdîtên kirin. Îro jî li Wanê bûn û têkildarî vê mijarê li Wanê daxuyanek da çapemeniyê. Niha endamê heyetê ango endamê şandeyê parlamenterê HDP Birêz Habib eksik bilgeneyê. Birêz Habib merhaba dembaş. Merhaba dembaş. Serî dem dixwazin hinekî ser armanca avakirina heyetê bisekinin. We çima pêdivî bi heyetê wisa dît û armanca wê çi û tu karî gera xwe dirojir bikî. Belê armanca wê heyetê bi rastî îro zindanê girtîgehên Tirkiyeyê da her roj bi her roj cenaze derdike. Em lê dinêrin û cenaza da van girtîgeha da van zindana da bi her ro dengê û ew girtiyê zindana û girtîgeha tê me dibên îşkence me dikin. Mafê însana tê xwarin, mafê însana mirova tê perçikandin, wê derê da em lê dinêrin û bi taybet ew zindanên Tirkiyeyê da ew kesên ser mijara siyasetê û hatine girtinê bi rastî fikreke îmhakirinê tê nîzikandin dixwazin wan kesan wan zindana da îmha bikin. Her roj bi malbatên girtiyan û parêzerê girtiyan û kesên ji bi van zindana da ser mafê mirova yê dixebitin bi her roj ev kesana telefona va bi mektûba va me digerin. Niha bi oda min e tevgera Tirkiyeyê meclisê da û ev qas mektûbê girtiya hene. Her ro bi her roj wê derê girtî mektûba me ra dinîsin nameya dibên mez işkence dikin, zulüm dikin, mafê me dixwin, heqê me naneme û her daîm çak em mirovek nînin wisa nîzik me nîzik dibin dibên. Ji bo ya jî evê dengî, evî qîrnayê bi HDP îmkanek tinekî lê dûr bisekine. Em ji partiyeke mafê mirova diparêzin. Ji bo ya jî me partiya me da niqaş kir û rêveberiya partiya me saziya me got em rêvewekî heyetekî û pêk bînin saz bikin û van zindana bigerin rêveberiyê wan ra biaxifin û dozgehên wan ra biaxifin lê binêrin ev çi rewş heye. Van zindana da çima cenaze derdikevin. Van zindana da çima işkence dube. Van zindana da çima mafê mirova tê hêçkirin, tê pûçkirin ji bo ya ser vê mijarê, ser vê armancê gotin em heyetekî amade bikin. Ne tenê ser bajarên û serhedê ew zindanek bajarê serhedê da hene, ne tenê ser wana bi ser zindanek bi Tirkiyeyê lê pirsgirêk hebin bi hemiya ziyaretkirin ser biya hanîn heyetek amade kirin. Hefta beriya me jî li İzmirê Qiriklarê jî ziyaretek çêkirin. Wê heftê jî zindana Îdirê ser tîpî wek mîna
گوانتامالایه وک مینا زندانی ارتا چاقه دما ارتا چاقه ام بیجن و دمه وک مینا کامپ نازیه و تشتکی وستا ساز کرنه insana yek bir yek oda da dikirin, hücra da dikirin, tecrit dikin ve zindani da jî navbera du mehada du kesa jiyana xwe desta ew na dibêjin wana xwe destê xwe jiyana xwe destaya malbatên wan kesa dibên zarokê me wana qetil kirine wana kuştine dibên هنه تلفون دنی و هاتن مرا گوتن ما işkence dikin zindana idire da ser tipi da tişteki nüye pergeleke nüye ser tipi sed roji zedatir sed çar roja hogir batu grava birçibune da u pişti sed çar roja şunda grava birçibune da saknandın davikir hene daxwazi hat neci هنگ جی سوز دانی گوتن امی بینه جی هکو هم نها تماشا دکن یه چاپ کن نها آرمان جاوه حیاتی روشا زندانا چیه او جنازانا ما زندانا چه ما درد کن جبوریه متخوازين برسك نيجي يعني إيرو دو لقتيجان هفتين كرن يعني هم راسي تابلو يشوا هاتن وشدي هالوسط قتيجان شبو و قانون لقتيجان دربشك شوا لي تابلو شوا دري قتيجان هي ورد مرفوضك بله پنج روزا من نکام پنج روزا هر رو دوزگه زندانا ایدر را تلفن وکر bu ser tevgera mezin مشگوز دخازم savcı را با akıfım em dixazin savcı ziyaret bikin dozge dixazin zindana idri bu reveberiyo ya ziyaret bikin bu ser perskreka wan kesin zindanê da dîmin ser wana em dixazin henekî biaxifin eger hûn misayîtin em ê bêne û saetekî du saeta we meşgûl bikin wan tişta we hene tişta we pirs kirin em ê ji devê we jî wiya wana hêmin me got pênc roja ez roberowê geriyam randevu nedane me ne savcî randevu da ne jî rêveberiya zindana îdirê çima neda nedate îşiyana dibên eger vekîlê hedefê me digerin demê werin mafê mîrova me bipirsin yê bêjin mafê wan însana û çima nayîne cî ji bo ya me ra dikilî çênekirin randevu nedane me em pêviya me ji got temam em hatin me baroya îdirê û ziyaret kir baro jî yani odaya parezera me got û tişt niha pirskirek hene em dixwazin hûn jî dûr nesekin hûn jî van pirskireka nîzik bisekinin hûn jî eleqedar bûn kê bûye bila bibe ne pirskireke yanî û ji bi girtîgehê da girtiyê siyasî û girtiyê edlî ne ji cuda ye wek însanek ketûye zindanê wek însanek zindanê de girtûne girtîgehê de we dewlet mecbûr e jiyana yî biparêze dewlet mecbûr e mafî wî û aliyê tenduristiyê bide dewlet mecbûr e û aliyê ji bi xwarinê û vexwarinê her tiştî ji amade bike angorî zagona mafîya biparêze bîne cî wan jî got mafî wî jiyanî rast e bi sîrî da û zindana da girtîgeha da jiyana girtiya bi emanetê dewletê ye emanetê rêveberiya zindana ye emanetî savcıya ye hakima ye lê hûn rastî tabloyek çawa hatin li girtîgehan bi taybetî û çûn îdirê çûn patnosê jî we çi dît benê me wir ewa dît zindana îdirê rêveberiya randevu nedame em çûne ber dîrî me got em pênc wekîl û ew ê
اندام سازی هاتنه اوهده ایهاده مگو ام دخوازن ورا سر بیوی هم دیتنه کی چه بکن راستی پیشه قبول نکردم مگو ام داخیانی بدن بداری ام ورق نبکن اوا ام مجلس دینه ام گل ام مجبارتنه اوا مافی مایا bu peşe kabul nakarim revaberiyo idri paşi müdürü ura derket bu tamam kerem kumvarın em çune hındır saatteki ma hevditin çekir ahaftin kir liberasti ma avadit hükümeta AKP iktidar AKP به آلیه مافی میروان به آلیه زاگونا بنگهی بوتش تک نیشته وی ولاتی دا به همو با آلیه خو به کیفی چکریه به همو هر تش دایا مروه خو و نیزک ام دبیجن ترکی یانداش براستی و امناجی آنگوری ویا کج معالیف و هندر داجی معالیف و در واجی معالیف و دخوازن بپرچخینن دخوازن وانا ایرادا آنها بشکنن گرتیگه هیداجی ایرو او کرنه کتنه کرن او ری بازک به işkence سر کشتنا ایرادا او کسین زندان دانه سر ایرادا گرتیا بین کشتاندنه جبو یا جی براستی تشکی قبول نکن بین من نکریه نا ام چه معاوی میرواهی چه حوجه ام یادکن دبین ام تشکی به قانونی نکن لیبراستی او تشک دبیجن بسدی نوت به قانونی نه باش قالوا بقرتيان جير هفتيتن بكنيان وبقرتيان هفتيتن كر وتني بريا قرتي هفتيتن كر بله گرتیارا به زندان ترکیه به پرگلا ترکیه دا او تشتکی وها هیا اگر پارلمانترک بخوازه گرتیارا هفتیتن چه بکه اما او دستوری bakanlık adalet dedi. Adalet Bakanlığı. Beli, Vezaret Adalet kod da desti yukuya yani. Jiboya jimaji beriya mesiriyle da hugirbatu evi havalek birçigari da evi insanı me greva birçi buni da mesela ya me Fatma Kurtulani mesiriyle da megutu em dixazin herin bir kesi ziyaret bikin lera hevditine ki çebikin destur nedan ama. Destur nedan ama براستی گل از زندان هم سریلی دیدن سدی نو دستور دادن سدی ده دستور دادن جانا تیشیانا دستور دادن جانا نایشیانا نای کاری دستور دادن yani çi dedirsin çi betçerin anji fıkarıma çi ma destur dادن Eci da xalati hava şaşi hava işkence hava ciki da embejin avre ve bazı irade kaçtın hava kuştun hava bu derece nakazın avna ben derken ne hole eğer tişteki şeffaf hevya eğer tişteki embejin zelal hevya ye bu kodana o aha ava videoyu zindana ne gıtige hada video ana kamera dikşinin böyle her daim ye bu kodana ava kamerana oha vara embed ma ava insanana ما انسان زور دارید ما نگه هر تشتی ما زلاله هر تشتی ما پیشوه لی بنرم ما بنیت هم آده نیدیم بگوتن اما نکره چما ایو امر زانن اقتدار AKP تعلیمات دوان ساوچیا دبی HDP را هفدیتن چه نکن HDP هنن معتاب دبی هندر داجی ev girtiyen siyaseta ser siyasete hatına girtin iradana bişkende bir. Der ya politika demek. Hemen Davidi ji cenaze derkevin. Pişti cenazen derevinin nadr malbatan. Anjina her otopsi dama kuçe bu malbat otopsiye binin. Taybeti otopsiye için malbat şehrin. Yani mafya malbatan, mafya parizeran, mafya parlamenteran tünü ku ve rapora otopsiye ile kodim ki o encamı birayı biştir pabe ki. Yani ev ji nişandı ku او کسانا نه انتحار کردن هاتن کشتن دشکنجی هاتن کشتن yani ve çoğu şöyle bakın. Siri da ev kesik jiyanak destane cenaze ana malbat yan derevinin ne meteni. Malbat da derevinin malbat. Ek birey ya hatiye jiyanak destaya ek laviya jiyanak destaya
دینه جنازه وی درابینه وی و دشیره دلی دنیری زندانا تکیر داغیدا سه مهبریا بیا سه مهنه بود دو مهنی و بدات اکمن جیانک دست دا بدات اکمن دما جیانک دست دا دبن نخوشخانه براستی یه اتوبسی بکن براویا هندر دردخن دبین تنه کاری راستی از بجش کن از کردم گل اتوبسیا برای اتوبسیه دا مافی مالباتی یکوی داره بمینه مافی ویه تلی دپرسی تشتاری دپرسی یعنی مافی ویه و هر تشید چعبه خبونه مافی پارزر جی در خسنه مالبات جی در خسنه بیوانا براستی شکلکی تشتکی عجیب اتوبسی کرنه بیویا جنازه دیزا ندانه مالباتی و حیا تکیر داغی حیا ساقاریایی مالبات جنازه مالبات روان نه بله هاتنا ساقاریایی گوتنه کی ام آمر وارن او بکن تکیر داغی حیا قرصه او جنازه پولیس اشتیک کریه یعنی تواهی هاتنه کنوی دگو جارنا مثلا دگو تنونی ارزلمه و ساعتی مولا بدن اون ساعته کی بسکنن دوگوتن اون سیواسه نیف ساعته کی بسکنن یعنی او ساکرنه ساعت 4 صبح کو گیان قرصه 4 صبح دا کس نخویم گوتی اون کسی نکارن گازی بکن خبر نه کسی کردا بهرن کردا دفع بکن بله نیست نه ملبه نهاد شوشتنه نمیش ندانه کرنه ورا دایی که درکتیه دایی که هانیه نمیش دایی کرنه مله نهاد که نیش نه هر سیدا که دنش بینن مالبات را دستور ندانه و صدانه دفن کرن اینها ام انسانن ام دستر دنه میجیه که لکولین دکن ام دبین او قاتشتا و دشیرن جنازه مد روینن نشانی منادن نشانی مالبات آنادن نشانی او پارزدار آنادن نشانی او کسی که مافی میره و یا ده پارز نشانی وانادن دینن ناهیلن کس بونه بگوتن بکس به ملا دنه دفن کرد ای والله و دمیجی مافی انسان های بشه کی اون ورده تشکی و دشیرن اون ورده سوچ اخی و دشیرن مافی آن های بیا بشه تو زلالی مافی انسان های بیا بشه یعنی هم دبینن yani de sağlık 2 salên dawî de gelek cenazen şevnî vê şevê didin veşartin û destûr nadin ku girseyî bê veşartin destûr nadin ku mala insan nimêj bikin destûr nadin ku maşînên cenazeyan bibin ciyê goristanê an ji goristanê nadin av nadin û gelek dîmenên vî rengê em dibînin bi taybetî piştî o halê wişûn de wekî heyet niha wişûn de hûnê li hemberî van pêkanîna kiryaran çi bikin xebatê we ji niha wişûn de çawa berdan براستی اموانا هر دایم تبگیر ترکیه دین زمان امج بو عالیه و اقتدار AKP راج دیجن امج اوستازی مافی میروواهی د پاریزم هم به ترکیه داج هم جی به جهان دا یک بیا دکن ام حمیه را وانا دین زمان ام د بیجن اما توجه میروواهیه ایرو کسا که سوشتار واجی اگر مرد قدرش و هر تش ده قدر هر تش ده ها ام بیشن در حق ویدا خلاص تو با ایرو یعنی ام بیشن سینوره کی خطا کی نیارتیش هست یعنی سینوره کی خطا کی نیارتیش هست ایرو سینان قایا 20 روز بریا بیا زندان ایدره دا جیان دست از پارلمانتری ایدره مالا باب سینان قایا نابر آمده 10 کیلومتر تنه اما بشتاری جنازه بود اما کارکی اولیه اما کارکی انسانیه میروواهیه تلی دنر نهیله کس لی خبردار بود چه کرده دوبا دفن دکه دما تا دچی دیجی ازی بشتار بود دیجا نا تنی کاری تکوی نا گورستانی کسی نهیله وی داره بود در حقی وان دجی املی دنرن
دعاوه دکه بوزاوه دکه اینها در حق ویا دا براستی ام بانگازی دکن برا با همو گل ترکیه با همو گل جهانی لوی عالی دا مل بده اما تشتکی نای قبول کنی اما تشتکی یعنی وجب ام بیجن ایرو و چا اوکراینای دا انسان و میرو بکای دا هاتنه قتل کرن به جهانی دا انسان سر بیا رادبون دبین ام یا قبول نکن رخنه دکن دبین که جکریه برا حسابی بدن دبین اگر براستی ایرو جهانی داجی به ترکیه دا انسان گل رابا بیجه ام بی ظلمی قبول نکن اما سودکی میروواهیه تجاری جی ام دستور نادن گل بیجه yani. بدو گوتن داوی یعنی وقتی هیئت هونه چی بکرد نه شون دیش بنا مورد پیشا کی بگیرد بدو گوتن بله حیات ما به ایدری زندان ایدری زیارت کرد رهبریه را محولیتن چه کرد زندان پاتنوسی محولیتن چه نکرد زندان وانی داجی پرسکرک دکتن و جب عالیه در حق وان پرسکرکا داجی آگاهی باش ندانم ما را پارو نکرم و داوی داجی ما در حق ویدا امی راپورک آماده بکن امی و راپوری به هر تبگیر ترکیه داجی پارو بکن و همو سازیا راجی همو سازین همو پارتیا راجی همو سازین ام بیشن سر مافی میرواهی سر حقوق سر زاگونا دخبتن بر امی آنها راج پار بکن و چاپامنی راج پار بکن براستی امی بانگازی بکن دیزوش از نهاجی تیم زمان برا و اوی ظلمی اوی کرنی زندان دا دکن بنسک نادن به هر کس ایرو اونا اقتدارن سبه بگیه هنک ندن اقتدار حقوق به همو کسارا لازمه زاگون به همو کسارا گره وک هون جبو یا جی ام دبیجن نافی میرو و گر کر پرچقان گه که پوچ کریه که خاروه که وی در انسان اشکنجه دکه ام حسابه بپرسن ام نهیلن اوا بو ری و ریباز ام بیلن اوا بو ری و ریباز یه ور سر هر کسی پیش روژه ده جبو یا جی ام به ظلمه را بیجن ایدی بس بله براستی اجناوشون ده امجی یعنی بجمت شوپان اجناوشون دهی کشیدن کلگردیکان مثل گرتیان پیکتین امی بشوپین هرها خبرتن هدیه جمی بشوپین و امی هاودن کبرای شیر پال بکن ام گلکس پاسکن برس حبیب اکسیک دو سپاس دم باش بله تماشاگران خوبونه مهودان سر کشیدن کلگردیکان پیکتین و خبرتن هتا هدف و ایهادیا کلگردیان ایدرو پاتنوسی هاتن کردن ام بور پار بکن ام گشتن داوی برنامه خو حتی جاری دید من نام خیر خوشیده جبیر نکن ببین آبونه خوبونه و خوبونه بشوپینن دم آخر